नाम विनल प्रकाश है, गोल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambul binaka. Se ko ngo na Vakaleleka ni nonde tukutu ko na mbungi ndindai. E ka o Prime Minister borrenge mbani marama ni ositi ni rambuka endua kapakabuna na lenga boy labo ni mate ni tu e na bida na mbak sauti. E ka o rambuka na lomo ni palimenti ni kuwa ni siang ni tawdoko ni tubutu boy labo ni mbaki po ni mate ni tu. E ka o rambuka ni siang ni ndo zingomi e sona baka tutu sena kerkere e rando mbita ya ni na leo ni toni beisanga. E ka mbani marama ni siang ni kila orang buka na beka lago duruma na mate ni tu e na kena sangai me vale sui telemai na sautu ki na mbula boy labo e na nonta panua. E sa baka ngata rau na mate ni tu rauta ni tulu na rau na milion na dola e na non rabuke na dau te indobu e na loma ni bitu na mbak sauti. E ka Prime Minister borrenge mbani marama ni sama baka rauta kitale so na tuba e na kena sangai me la beti na bengrabi na tambana ni suka e na nonta panua. E ka mbani marama ni na tomana na mate ni tu e na kena sumi e walu $5 na dola ni ndo na tani ni ndobu ki beir na ndo te ndobu. Na tambana ni suka e dingo mai $5.3 na milion na dola e na amba ki bobo ilabo ni mate ni tu. Ninda tiko nga na bei talo no membaleta na bei sa bosa taki ni itubutuba ni amba ki bobo ilabo ni mate ni tu e bare tago miti elimbula na uda mai na toni bei sanga ni COVID-19 era vagabuna e so na songo ni vakate borro e ka umbula na uda e na loma ni palimenti ni kuwa ni ndondonu me rombe itaki o Fiji first ke na mate ni tu ke China e na buku ni ndakita ni mbula ndonu makitigo ni kuwa e kurega kaya ni songo ni vakate borro ngo era vagaburea na kena tete na mate ngo kina ngito e sambo vakasakiti ni vagarau ni ngito ni chonetani vasurakuta ndina nga ni siamba kingone kangai me mateni nga una mengito na timini nanronga e na moni matha sauti e mai sueli buana sikola sivi e na rono ndolu tini kawalu me le ibuli New Zealandi ni mberni me levena na timi ni Fiji Warriors e na soto ni Pacific Rugby Challenge e ka wasurakuta ni ndo na nga una tale ibua na nona me levena na timi ni nanronga ke nangito kaukaua e na matha sauti e kai o choweli lutumailangi na winga ni nanronga ni totoko ne baro ningito e baro itako basurakuta e na maki mena lewe na tal na timi ni nanronga e na sota ke na mosi e na mua ni madha ongo mai dava kiri na Vakaleleka ni no ande tukutuku na kene kuri e rono na samal steseni no Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bogadingu binaka. Hi, I'm Ini from Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.